second phase, kanung put tangga first phase kami. Kandan saka second phase, kabangin let, segi district headquarter banang penklaim yang ada di Pensogo. Laraga sorga kadang siap man wat perhat datumoi pa, nginum senge, ngin stang yang jipi patpa. Banyak ni persya yang sorga, ambil banyak persya yang gunu kajat beliau. Bat lima kami kejalan dalam mesin dalam seluruh dek menghitung jindaran juga Voice of the People Party. Orang ini kejindersan, jom kisah balang ibarai kejindersan. Orang teng hak statement kepada ai, ni ibarat kila topek kini di para kejimo dengan sekuat ban terpak. Ngin truit ke sorka, om yang kajat beliau. Ngin tiar naga nugunu, nama lagi ni le, tumpa lagi bakal ngin lihat. Nama orang tepi kena ini mentakin pelan bunuh ban penpulam. Bila ban pak keren kenang ban syah ini tambah keren persya ya kejat beliau garu kenamakan wala kejepi apa yang pasti go garu kan pulam no kan ini pelan begini minum lihat agak betul kata aku dibaca. Dari nama kata syah ini kinong yalam bangin yalam ya kan ini. Ai persya ini beneran metane sorkar naik beneran ya kajat beliau. Nama kecil kaji kumong ini kamdai persyak di para garu mereka day baik ya kesoka. Nama lagi bakla kan kecil lenti kabangat tip kena kin persyang ban wat lenti kono ban pentroy ya ke Voice of the People Party. Nisto teman nisto mo you play bakat sabalat menta diberi bagi thai sa Voice of the People Party. Rehaga juga por ngan ong ini dondu yang kecil perkat dia nama nitip begini kepada naga bor sinsya menta kinum kuat balai bagi Voice of the People Party kan plan lani kan yo ya bor ko ikasi nama ki shepti thot larani yuan akapor nama ka thong ji ko ban penkut ngin penkut ya ka bangsa ngin penkut ya ka bandu ngin penkut ya kita melek bor jom kan ka sorka telingbang ni ka jiang kabang aku abang penso hari di pada berkenal kabor ke syang hari pada bangin rai kan ngono bawa dia ke constitution lu the preamble ke Crenshaw we the people of India kabamot pakinong syang jong dari India berkoi kirai ban piang ya kan ni riti kamdai menu brismet kata ka bor ka si tenama ka nonu kan kabawan hari kari lagi ke jelang ke David Long nang tak bit ke piang jauh pak ba kamdai nang tak kita song aga shiki lagi ke bapat ya ke bo kalau nggak sosi mengenai ke mengalami ini ini yo por India de bara ke sini ke menyetai ke budget nomor bang keren mo ya kali ke mat ngam sinyo su ban keren ya ke mang tingka juga sorka ini ke sorka ke bu thong ban pelong ke Meghalaya bagan kot kata yo kot jong di jalan Meghalaya bagan dia kata $10 billion mo ki gunung ini habang ipetpat ba ke Jimmy kabaga sarkar ka pini ban pentelon ni ka magli santri Islam kababon kadai dangaram la shimram kumnuken yin syariah hadati jom kita di pentelon ni kena jela gaji tang dagaram di ban pentik ram ni yin syariah Allah nama kapor kam sindon nalar di pentik ram ni sagabandu kimleran kani sarkar MD itu nama bakal so bakal yobor yang seisin bagilah jopun kila keren ko assembly nakataraw kim pensngap ya ke bangi keren ilong ke jela ke bamdan ke bekerdu nisane agaram naga open market nisane agaram naga sarkar India ni pelut pun ni bandu ni kumno la thong chairman lagi ni thong advisor chief minister dah kita ke dalam election kami izin berdua kami izin berdua jam di Konsala udang satu chief advisor tu chief minister nak try stang si asli satu tu super chief advisor jong chief minister
Lalu Chief Minister udang dandam advisor, Chief Advisor, Super Chief Advisor kabar buat umpalang fit Balmong Chief Minister. Tumpang Sultan lagi sepangot. Ada jingli ke mga bu. Hanggang kita penpau di tung si spa andri potam balak siu kumaas pa sampo kulon. Waduh nabi kajing bandu. Kari kenang suai. Kakam kejamdan. Unang rabu syaiben. Kinai kaik syaiben. Bun di bawah tulap. KMCCL kan kelana. MCL tayo takno kalaban ini. Lemda mga nabi patba. Nisnutu. Bangin hak dan leye. Nanoy bingampit on the foot kaniga samsa. Namar kata-kata ni kuat ni where you patba hakani. Tolong ini bi patba. Panpin kolo ini ke sarkar. Kebening bang dalam. Saya kecil pentreka ni ke roster system. Kata 4 dek panpin baik. Ya ke reception policy. Kata ini kebening bang. Kabar. Saya kini ke pungkam Sherman berkam bandu. Ngenam syak. Pintungi tegi Sherman, pintungi tegi konsultan. Oleh sikil aban tungi konsultan, ya ke company ke betul ke balapan aji mentoi, kau yang army melapan hang relasi tung, ya ke rismet. Idam ke IS offset bonra aki lok di tengah aja tiru panon di konsultan. Hangi, kabala si menong ihon si bercipai kai. The Voice of the People Party, ngasngola di isu alat baik sansnem, ya ke sorkar ngampit langilan ban kli awal tumra. Dahil naman ka parang yung nalumenta, upay ba unpun-pongo yung nag-sorkar. Bakit ay ibang pundo yung nagkakam, nginpundo yung kakam, bando yung kakam bansap, bak yung kakam pilibor. Ngalakli, jigli. Yang kita ki VIP, hangnya po jala na mga iwit yung diba. Dahil hindi isu, tang sispalay kumaajin siya yung sorkar. Iparlak dengan minister PT yung PT siren kita yung dibahayin dengan aku akan tekanu ke sorkar ke penpau kita beri berengkam dengan jira dengan sispa lai hindi mentakak sabalik kata ke VIP konsor akan ke sansnem ke berat o ke berisir pay atau ni pada idea The Voice of the People Party ke kuat penuan itu memperhat kemai ini pada Malingba kali ni jeti, ni penthukru ya arai tu mat, tiba hak made, tiba aban tak ya kejela gini, tiba aban pentit ram ya kejela gini, ban pensenge marro, oh katakan lo gejijok, nila aban tentang sawat lo ringkat tu pat ba ngin pendem, yang ni sorkar bangsa bandu, bat penibor, hari ni kisan bilisnam, katakan katong, jong kini kejilang, kabangi nilagum, hari ni kesini kepementang, ini ya. Ban pensuhu keleng-keleng yang dipadak nong song. Ban nyenung penrandin dan dibaong. Oh, Pak Aden, pegmo, beli diberi tindak suhu tan. Ngaju syak keno, bangade unolam ubai siteng yang kijinati. Semua keklin politik su Pak Aden. Tek keturu kekut no siteng. Ladam day bangidang ya keren, bangidang ya pintuan kakum kabor bangidang anumdan bakaran clean politics akalat tu beri try. Denen deh. Aida sipong istana ke clean politics. Aduh mentah kelen diberi dia kerennya ke clean politics. Kadai nama bangidang ya keren tang kakum kabor bangila palak kabor bangila. Nimdan lakte bansia keren baik tang itu kemat bangla keleng namarni hak banyak. Pek ya kecingnya hanya ngasem nidon kadang kejilut nanti kita bisa kamat kembali kersyalan yang ini bangin penkelun iban penklainnya kata kampin tekak kongkabor bangilah ni trei baden mar kata rawi seigen menta bahkan ni kata kejikuak kejopat ba ya kata kesinsar kekarar kebuku kelasan bansuti kamdei basijan hak mereka dei kejitrei kejitren keji dan kita bersama orang pek kemudaru mereka yang ini ada pensaing lejat Ikani sideng, tiada ke isuru ngala krensai, banagaleng from the Voice of the People Party. We will not leave the stone unturned. Kabut nginum tang sideng linti, nginekon, paningat po pada unai kecingkersan. Nginang kam tang ya kecingkersan rupa. Tang kata, nginang kam tang kata ngindon kami ini, ngintur nginyalam mengi, ai kecingkersan. Tikadei kini kapor kebentar. Bangin pini, bangin
pung tipat ba wat wan ni thu khana yang ni sapang ke nyen nyen ya lara ki nong South India kila ban overturn ne ban pengla khompong ya ka rai jong ka Supreme Court tang hanu di ka culture balai ni nyamla aba ka ta ya ka po balai ka jiem ni jui nai thu ni phing am ping ni no lara ka ya ka po batik tak ini korban ngan mama yang soi ni mak pipin sa ka tu ru kanam tanam dia ni de manong pumba jajan riu haba kita ya ka jiem gujni ase kamarwan ka hukum nang no ngin yang persabe ngenong priang ni te milong di pokok sneng parat wan ka an sarkar dia dan no lawan ka an sarkar dia ka hap priang wan ka directive na ka kuat hap priang long si tangin pete nakabari ng priang bakta ya ka puram sini ngangas mo ngin haban yang persa tagari ka bor jo pat ba lem kunta nyim hagari sencar donbo lari yang bunyi em hagari sencar pat ba kadai manang ka kum ka man joni upai ba heba banang ban tungo yengi ka bangin man bangoy ne piba bangoy ye ba man bangoy namar ka tagadaw kani ka cingalang kanai ka kubor segit briuji inong song aga sinomolan ban lima kila pathai kubor kini baga voice of the people party kan yeng kumanila kuran yeng banon ra ka jingla kata ka jingla ban penempat ban pendhapat ban pengkeladur ya kan ngeri pakai jat ngeri